Nakon muzičke pauze, poštovani gledalci, ponovo se javljamo iz našeg studija i vrijeme je da najavimo, pozdravimo i poželimo dobrodošlicu našoj prvoj gošći, Dragoj Saneli Hodžić. Dobar dan, dobrodošli i drago mi je da ste gošća u otvorenom programu. Dobar dan, hvala vam što ste me ugostili. Topli pozdrav idu za slušatelje i hvala za veliku podršku koju mi televizija Vogošća uvijek pruža. Da, bilo nam je zaista zadovoljstvo da vas pozovemo, ali nisam rekla, znači, Sanela je autorica zbirke poezije pod nazivom Festina Lente. Početkom maja je održala promociju ovdje u Vogošći i evo kratka informacija. Mi naravno pratimo sve ono što se dešava na području općine Vogošća. Ovo je bila jedna od najposjećenijih i najbolje organizovanih promocija, a o stihovima da ne govorim. Evo možda odmah i utisci o toj promociji koja je održana u Vogošći, nakon toga u Ilijašu tokom manifestacije Ilijaški dan, ako se ne varam. U stvari vi nam dajte više informacija. Da, bila je sjajna promocija u Vogošći, pa tražila se stolica više. I ovom prilikom, mislim, tu se okupila ekipa iz Hrvatske, sjajni ljudi, sjajan tim iz Hrvatske, iz Zagreba, iz Čačka, naši ljudi iz Bosne i Hercegovine, moji Vogošćani. I usput bih se zahvalila načelniku općine Vogošća i na ustupljenoj sali, velikoj sali općine Vogošća, u kojoj se zaista tražilo mjesto više. Osim sjajna voditeljica Jasna Primorac je moderirala program, tako da su ljudi uživali, to se vidjelo i u očima i na licima. Nakon toga ta promocija koja se desila u Ilijašu u sklopu manifestacije Ilijaški dan također je bila izuzetno posjećena. Podršku je pružio i načelnik općine i direktor kulturnog centra i radija Ilijaš. Imala sam promociju u Puli, u Rovinju u sklopu festivala, 7. festivala More na dlanu i to sve su propratili i hrvatski mediji HRT. Tako da je sjajno krenula ova godina. Dobro, samo sekundu još da zadržimo na promociji. Nesvakidašnja je zaista, bilo je prelijepo, bila je to jedna posebna atmosfera, a sve su upotpunili, dragi prijatelji, uz muziku. Znači, bila je prekrasna mala Merjem Sidran. Naša Vogošćanka, da, Merjem Sidran. Naša Vogošćanka, prekrasna je, zaista. Da, profesor isto iz muzičke škole u Vogošći, Enes Ibričević i vokalni solista Adi Šatara. Ja moram da kažem da sam za urednicu moje zbirke imala sjajnu književnicu, nego zasigurno među 20 najčitanijih na Balkanu, Lili Koci, koja je predsjednica i albanskog udruženja u Hrvatskoj. I zbirku je izdala i Hrvatska kultura snova iz Zagreba na čelu sa Zdravkom Odorčićem i Planjaks u Bosni i Hercegovini. Recenzente isto moram spomenuti, Vladimir Radovanović iz Čačka, pisac također, naša bosansko-hercegovačka književnica Nura Bazduh-Hubijar, sjajna književnica iz Zagreba Maja Heršak i lektorica je bila naša bibliotekarka iz osnovne škole i srednje, Maša Alić, a ovu naslovnicu moje zbirke je oslikao naš Vogošćanin također, Adnan, likovni umjetnik. Adnan Šopović. Sjajna ekipa je bila zaista. Adnan iz Sotonja, dječak mladi. Da, mladi. Prekrasno, zaista divno izgleda. Kako je uopće došlo do objavljivanja ove zbirke i kako je došlo do ove saradnje, evo, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina? Zaista jedna lijepa priča, jedna lijepa energija. Kažem, zato što sam kao reporter pratila događaj i bila sam jednostavno oduševljena s tom nekom potpuno drugačijom energijom i vibracijom nego inače. Napravili ste sjajnu reportažu i hvala vam na tome i baš ste opisali divno. Da, zaista je bilo posebno. Jeste. Prilično davno. Ja zapravo pišem od djetinjstva i sjećam se svojih nekih pjesmica iz djetinjstva, u 2. i 3. razred. I uvijek se zezam i kažem, imam pune pakete tih nekih priča, pjesmica, pjesama. Intenzivnije se bavim zadnjih 10 godina. Te ljude sam upoznala na festivalima u Hrvatskoj. Lili sam recimo upoznala na jednom festivalu. Zapravo bio je koncert Sevdalinke u Zagrebu.
tu smo se upoznali i prepoznali. Privatno smo mnogo dobre prijateljice, ali onako nisam se baš, ja sam onako nesigurno ušla u tu priču, nisam se usuđivala. Prošle su te pjesme mnoge kritičare u Čačku, ali s njom je bilo nekako najteže. Znala sam da je prijateljstvo na jednoj strani, a saradnja na drugoj, i da je tu, ona je prevela mnoge knjige, mnogi radovi su iza nje i rekla mi ovako u privatnoj jednoj atmosferi, ja ću pročitati, ukoliko bude vrijedno, pomoću ti. Nije znala, znala je neke pjesme koje su ulazile u zbornike, ali nije znala ono što ja radim. I prošlo je par mjeseci kad sam poslala zbirku, ono jedva, i čekala sam ovako, čekala sam telefon i pila sam kafu i samo sam čekala reakciju. I ona me nazvala, onako oduševljeno, prvenstveno ovim rodoljubivim pjesmama o Bosni i Hercegovini koje su je dotakle, i govorila je stihove i kaže žurim da čitam dalje. I to je bio dobar znak meni. Eto, tako je nekako počela ta saradnja, pjesme su ulazile u mnoge antologije, u zbornike i evo već intenzivno se tim bavim godinama, baš ono intenzivno. I osvajaju priznanja, kako domaća bosansko-hercegovačka, tako i svjetska. O tome ćemo malo kasnije, izvinjavam se. Hoćemo li čuti onda neku pjesmu? Evo ja bih za moje Vogošćane prvo pročitala jednu pjesmu, da ih pozdravim tom pjesmom. Evo, Đanko, slušaj. Doći će vrijeme cvjetanja. Kad pojuri proljeće strebevičkih šuma, niz strme litice sa žute tabije, otvorit će bijele vidike nad Sarajevom, probudit će usnule sokake Baščaršije, oživjet će kaldrma pokraj Tašlihana i kapije čaršijskih dućana. Kad se s lica led poput stakla raspukne, nestat će tama što svjetla se plaši. Umit će se ruke bijele, napit će se usne žedne, vode s česme pokraj džamije, gazi Husrevbegove. Kad naraste potajno Jošanički potok i rosa jutarnja orosi mi dlanove, odjeknut će pjesma s baričkih brijegova i proklijat ispod strehe vogošanski snovi. Kad pojuri proljeće strebevičkih šuma, doći će vrijeme cvjetanja. Ma divno, super. Kako se pišu pjesme, Sanela? Eto, rekli ste, znači, da ste jako rano počeli da pišete, ali kako, šta vas tu inspiriše? Tako sve pitko i lijepo zvuči, ja to ne bi znala. Recimo, evo po samom nazivu Festina Lente, požuri polako, ono nekako je to moj stil, način na koji ja i živim. U ovom brzom tempu života koji živimo, ja pokušam da zaustavim to vrijeme i zapišem neke svoje emocije. U sebi pronalazim inspiraciju. Uvijek je nešto me motiviše, ali inspiracija je nekako tu u meni. Ta emocija prema ljudima, osjećaj, ljubav prema čovjeku, prema domovini, prema djetetu i tako samo to nekako izađe iz mene. Recimo, u zadnje vrijeme mi je fokus na tim rodoljubivim pjesmama. Negdje smo mi svi potisnuli to ratno djetinjstvo i čuvamo to negdje u sebi. I tako da mi se povremeno javi potreba da zapišem nešto. I upravo ta pjesma o mom ratnom Sarajevu je i donijela ovu priznanje ovo. Dobro, znači tokom mjeseca avgusta 2 izuzetno značajna priznanja. Na 7. Međunarodnom pjesničkom festivalu Sarajevo na dlanu, Sarajevo ljubav moja, evo upravo sad će to pokazati moj dragi kolega Emir i kolege će ga odozgo pustiti. A također, znači zlatna plaketa za najbolju festivalsku pjesmu. Ali tu je jedna svjetska nagrada. Znači, jeste li vi to očekivali? Recite nam nešto više o samim takmičenjima i kako je to sve proteklo. Kakav je osjećaj dobiti priznanje za najbolju pjesmu? Sjajan, ja sam onako malo naivno ušla u ovu priču. Čisto onako što mi prija, volim poeziju, prija mi to druženje, muzika, pjesma. A onako, držim se one poslovice kao za vrijeme života treba roditi dijete,
zasaditi drvo i napisati knjigu. Pa sam sebi rekla, s obzirom da piskaram, jednog dana ću izdati knjigu. I tako je to krenulo. U 9. augusta ove godine je u Sarajevu održana svjetska poezija na kojoj sam ja dobila diplomu i medalju Zlatno pero. 2 moje pjesme su ušle u tu antologiju i zapravo ta svjetska poezija je, predstavništvo je u Rumuniji, ali Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Hrvatska imaju svoje predstavnike za platformu BiH i održana je ove godine u Bosni, naredne i u Hrvatskoj. Predsjednik toga je Trandafir Simpetru iz Rumunije i iznenađena sam stvarno bila, nisam vjerovala, i ovu sad nagradu kad sam dobila u Sarajevu, isto tako, u šoku sam bila. Pokušavam pomalo da se navikavam, previše se svega izdešavalo, ali kažu, evo, to je tvoja godina. Dobro, ovo su pjesme sa... Da, ovo su pjesme sa festivala Sarajevo na dlanu, u kojem je zastupljeno oko 130 pjesnika, vrsnih pjesnika, zaista. I ta moja pjesma Grad posvećena Sarajevu je osvojila prvo mjesto. Hajde da čujemo. Grad. Stoljetni sam grad. Ljubav ko zna dati, smije me imenom zvati. Ubijaju me sjećanja na stopala koja su bježala, na davna svitanja u tamnici očaja. Blato zle krvi zalijepili su mojim ulicama. Gledao sam u kolijevku zauvijek uspavanog djeteta koju je majka ljuljala. Stajao sam nad mrtvim čovjekom, jeo iz konzervi meso s okusom željeza i rata, gledao u cvijet zgažen čizmama. Gušio me jauk koji nije imao kuda odjeknuti. U mojim pukotinama još zapinje krik. U skrivenom treptaju duše leže gorke rijeke sjećanja. Osmijehom prikrivam bol. Ja sam majka stamena novim pokoljenjima. Rađam ljubav iz utrobe ruševina. Ja sam sestra braći što ostala su bez braće. Sestra sam sestrama koje vrište tišinom. Grad sam ponovo rođen iz pepela. Krv iz očiju majki suza je saprala. Ja sam pjesma prkosa. Dobrotom milujem nebo iznad jauka. Bijeli ljiljan sam iznikao iz crnila. Utočište svitanja. Zagrljaj ruku odsječenih nekada. Ja sam grad ljubavi koji dušom govori. Ja sam Sarajevo koje nikada nije prestalo da voli. Sjajno. Pa nije ni čudo što je prvo mjesto. Sjajno, zaista. Sad, malo prije ste nabrojali s kime tu sve sarađujete, kako ste ostvarili i poslovne i prijateljske veze i odnose, ali postoji li neko ko se ne bavi uopće književnošću ili nečim sličnim, da vi napišete pjesmu pa onda pročitate onako da čuje i da kaže svoje mišljenje? Pa ja moram da kažem prvi, mislim ja imam zaista mnogo tih pjesama i onako pustim da malo odstoje pa ih oblikujem. Ali znači i promijenite ponešto kad iščitavate. Kad napišem pjesmu, pošljem mom prijatelju koji je bio recenzent u mom prijatelju Čačak i on je onako dobar kritičar. Zaista iskrene sugestije, ja prihvatam svaku kritiku i on obično proslijedi nekim drugim piscima. A što se tiče publike, pa najviše mogu vidjeti na licima, u očima ljudi kako su to recimo doživjeli. Evo kada sam čitala ovu pjesmu sada na tom 7. međunarodnom festivalu, takva je tišina bila da sam ja zadrhtala. Zaista sam osjetila tu emociju, pogotovo ljudi koji su prošli sve to u ratu. A bilo je mnogo ljudi koji su došli iz Hrvatske, pjesnika i iz Srbije je bilo, koji su slušali to i
svi su zaista oduševljeni. Ljudi mi prilaze. Zbog toga jer se i kod vas osjeti emocija. Zadrhti li glas nekad? Inače, glas vam je čaroban. Hvala, hvala. Pa zadrhti. Evo, recimo, ja sam ovu pjesmu iz duše napisala i proživjela sam je emotivno i zadrhti. Nekad bih i zaplakala na neke moje stihove. I tu je možda i prednost. Nema patetike. Ja nekako iznosim dušu na dlanu, pa kako bude. Hoćemo li čuti još nešto? Tako i treba u principu. Evo ova pjesma, da kažem, je nastala recimo nakon moje promocije. Smo išli u obilazak Sarajeva. Ja sam htjela da pokažem ljudima iz regije to opkoljeno u Sarajevo i recimo muzej na Žuči. Provela sam prve dane rata u Vogošći, pa na Čengić vili, pa taj Žuč je bio ta linija odbrane. I odvela sam ih da vide Krila slobode, da inspiracija za tu pjesmu su mi bile taj ratni muzej, ta Ikar konzerva i improvizacije ratne. I dok sam im pričala, govorili su piši pjesmu o tome. I evo napisala sam tu pobjedničku. Ja sad ne znam, hoću li neku ljubavnu. Ma može. Evo, ljubav nam uvijek treba. Potpuno je svejedno koja je vrsta ljubav. Evo sad ćemo. Prema poslu, prema roditeljima, prema djeci. Prema mužu. Evo samo da pronađemo neku. Samo polako. Ljubavi nikad dosta. Da, da. Lutaš svijetom, tražiš me, a tu sam ja, u nemiru tvom, stisnutom među dlanovima. Samujem ti na blijedim usnama bez osmijeha. Tu sam ja, u neizgovorenim riječima pretočenim u more uzdaha. Skrivena sam u vjetru vapaja što prepliče kose drugim ženama. Tu sam ja, pjesma sam ova suzama klesana. Tišina sam u krilu sjećanja zaspala. Pamti me po osmijehu tvom. Sjajno. Šta vam, Sanela, znači ove nagrade, zaista prestižne nagrade? Pripremite vi još jednu pjesmu dok razgovaramo. U smislu motivacije za ubuduće i kakvi su planovi nakon Festina Lente? Ja ne žurim. Ljudi kažu kao knjiga je mnogo dobra, za prvu knjigu sjajna i više od toga i da nema potrebe da žurim, da trebam da napravim još promocija. Promocija, gdje ste planirali? U Zagrebu, naravno, obavezno, jer tamo sam i štampala taj drugi primjerak, hrvatsko izdanje. To je za početak, ljeto je inače tu, ljudi su na odmorima, pa tako da nema promocija. Ali sad, evo recimo u jesen imamo Dea organizira u Zagrebu, gdje je isto moja pjesma jedna ušla u antologiju i organizira isto manifestaciju. To ću posjetiti. U Crnoj Gori će također biti nekad u decembru. U međuvremenu će vjerovatno neka još promocija, tako da ne planiram uskoro nešto izdat. Radit ću polako, kako sam vam rekla, da se sve fino prenoći, slegne. Imam ja zaista mnogo materijala za još zbirki i kako kažu, kad jednom postaneš pjesnik, tako i živiš. Samo da pitam, je li lakše ili teže napisati ljubavnu pjesmu, evo ljubavnu prema muškarcu, ili domoljubnu prema prekrasnoj Bosni i Hercegovini, najljepšoj na svijetu? Prema Sarajevu, evo, čarobnom. Meni je isto, s obzirom da ja sve pišem emotivno. Ali 100% je da je teže napisati uopšte pjesmu, jer lakše je to recimo u prozi sve ispričati, ali sve to staviti jedan događaj u pjesmu je puno teže. A ovako, isto, po emociji sve to radim, tako da mi je potpuno isto. Evo, sad ću vam pročitati pjesmu. Samo sekundu, pokušavam je naći. Samo polako. Požurite polako, tako da lagano, nije nikakav problem. Evo, lijep nam je studio, cvjetić, priznanje. Ovo je lepeza, malo nam klima ne radi dovoljno ne hladi, pa za svaki slučaj da se malo rashladimo. Ne planiram više ništa. Planovi mi iz košnice želja nepovratno bježe. Ja volim srcem i ne brinem jesam li razumljiva srcima drugim. Sadim drvo života u plodnim ravnicama ničije zemlje.
život je međuigra onog što je bilo i onog što će biti. Ne tragam za tajnama. Možda neke tajne moraju ostati tajne. Biram da ne sudim onima što sudeći meni sebi presudiše. Ne hvatam se tako lako u zlatnu mrežu života. Moja iluzija ne zazire od stvarnosti više. Nosim svoj teret spremljen gore u plodnim visinama. Zove se sudbina. Sve više vjerujem da je u njemu spas. Divno. Razgovor lagano privodimo kraju. Pripremite još jednu pjesmu. A da vas ja pitam, primijetila sam to i na drugim promocijama, pjesnici, pisci, muzičari, umjetnici podržavaju jedni drugi. Imam osjećaj da je to zaista iskreno. Pa jeste. Uspjeha ima za svakog. Svi uživamo u tim poetskim... Sjajno, zaista. Svi uživamo, svako se raduje svačijem uspjehu, svi uživamo u tim poetskim večerima i u današnje vrijeme kad je sve digitalizacija, mislim, opet je velika stvar da se na jednom mjestu okupi recimo 100 ljudi i da podrže jedne druge i da stvarno pomno slušaju. Nije to ono aplauz reda radi, nego je zaista pomno slušanje. Evo, ja bih pročitala pjesmu Jusufe, ako možeš, za kraj. Može. Moj sin se je trebao zvati Jusuf, ali se zove Arman. Jezdi požuda tvoja u stopama njenim, a nehaješ. Gledaš suze što lijeu iz nemara tvog. Postojan tako strahuješ li od nepostojanja Jusufe, a ništa od smrti izvjesnije nije. Otvori srce Jusufe da ispunjen ljubavlju pređeš sirat čupriju. Iznjedri bisere na ružu pred čijom ljepotom nestaju ljepote sve. Voli je kao što ona voli tebe, a nema na ovom svijetu voljenijeg od tebe, Jusufe. Ma bravo, sjajno. Sanela, hvala mnogo za ovo gostovanje. Bilo mi je zaista zadovoljstvo. Mi ćemo praviti priču, dogovorile smo već i za Vogošćansku hroniku. Želimo mnogo uspjeha u buduće, u svemu što budete radili, evo, na vašim večerima, na takmičarskim večerima, festivalima i tako dalje. U svakom slučaju pratit ćemo ono što radite. Hvala, vi zaista pratite. Hvala vam, Azra, hvala i televiziji. Zaista pratite moj rad i pružate mi podršku i od srca vam se zahvaljujem i pozdravljam naše gledatelje. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, ostanite i dalje uz otvoreni program. Slijedi muzička pauza, možda imamo i nešto marketinga, nakon toga novi dragi gosti, Vogošćani.